Koenei te wā o te koa, engari ara te tokomaha o ngā whānau e kore rawa pea e whai wāhi ki te whakanui i te krihimete, nā te mea kei te noho tuakoka. I haere atu te hemara rauhihi ki te kōrero ki tētahi rōpū, e ngana ana ki te whakahuri i tauatu āhua noho. Okay, open it, niece. Kua tai moata mai a hana koko ki te whānau rongo. Te kaunga me mao te whānau nei, e iwa ngā tamariki e rongo nei te pōharatanga i tēnei takiwā o Tāmaki Makaurau. It's not easy getting, we've got to get 9 Christmas presents for the kids, plus the grandchildren and ourselves. So this is really helping us to get presents for the kids as well. Koenei te āhua puta noa i Aotearoa. E ai ki ngā rōpū tautoko i te hunga rawa kore, ka tahi anō rātou ka kite i tētahi tau, pēnei rawa te kino. We've seen families who are simply unable to put good healthy kai on the table. We've seen families that simply can't pay the power bill, and more importantly, they can't pay the landlord. Koenei te mahi o Daryl mai tainihi a e haere tonu nei I tēnei rā, he kawe I ngā taonga me te mea nei ko hanakoko ki ngā whare e noho nei te hunga pōhara puta noa I te tonga wākarana. Ko te iwa te kau ōrau o te hunga ka tauwhirotia e te rōpū nei, he Māori no ngā motu rānei. Aha koa te pōhara, he kaha tonu no ngā mātua ki te kimi I te ora, moa rātou tamariki. They want to learn how to manage their money, they want to learn how to prioritise income versus outgoings. More importantly, they want to know how to put good healthy kai on the table. Thanks for everyone that's given to all these places. Thanks heaps. A Merry Christmas from our family. Kua pai ake te whakanui a te whānau rongo I tā rātou krihimete. Te he mara rauhihi, te karere.